Iningi mfethu. Anakanye akutshela ngikhali ngezinto eziningi mara mina ngikhala ngabantwana abafani nami manje. Abantwana bakho abafani nawe. Hayibo. Ayishema inyahlolelwa. Uthini? Uyahlolela manje. Uthini? Abantwana bakho abafani nawe. Ayisisi wena ngihloleli. Yebo sinabantwana. bayingaki manje? Abayi2. Ama-twin. Yes. Like okay manje ngifuna ukunderstand ukuthi wena naye vele Bokombe boy echo ona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama all star. Sanibonani babukeli bami bahle emakhaya we back again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Reggie Dona Sekasi Dona mo cry nice bafethu izinto ezikhala kahle bafethu phinde ngabhalelwa namhlanje guys khona okhalayo bafethu my brother ungibhalele lana ukhala ngebaby mama guys uthi baby mama umupha amathwini kodwa amathwini awafani nayo my brother bafethu sithini indaba enjalo bafethu kodwa thinganithengisela inkukhu esesakeni bafethu ngifuna ukuthi sigijimele khona sozwani ngaba abanikazi bendaba ukuthi kuyenzakalani sikhipha bomawadi bafethu iReggie Nation TV njengenjwayelo bafethu cela ningayendawo ningakhohlwa ukulike ni-share niphinde subscribe bafethu asiphuthumeleni khona sizweni ngabo ngiyanithanda nonke lapha emakhaya thank you ngiyabonga. Brasandile kunjani? Ngiyaphila khutmane kunjani la? Nami ngiyaphila ntwana yami ngibona i-email yakho mfethu ungibhalele vele. Ayi khutmane la ngine-flow phula khutmane street. Ayisho khutmane la ngine-baby mama manje ngisibhadisile and manje la ishaya ngamathwini manje into engiyithola trend la abantwana abafani nami street la. Bafana nawe? Street khutmane. Bafana nomamabo mara. Ayi mama boyina banokufana naye kancane naye ngithola ya maka mina street time neyama yikho intosha la ngibona next efana abafana nawe kancane next fokon boy so okay awuthiyami so yena mazama ukumbuza ukuthi abantwana like abakho shosho uthini lo muntu since ngimbuza ivele ungitshela ukuthi inxoso ezami utshela ukuthi ayena bekagidla namayiwani beka loyal mara manje libentsholo mina ngimaza loyal ngithola awukamphaci angeke ukwazi abogeni mfethu angeke kuwacala. Okay so okay fine njengoba kunjalo ntwana mthina iReggie Nation TV makuthi ukhala ngento so singakusiza ngokukenzela iDNA test angithi ukuze uthola ukuthi ubani ubaba wengane ngithola mara if uyasho ukuthi ben loyal nonke obviously umntana uzoba wakho mara asenze iDNA test sibone ukuthi ithini indaba ngithola alright ngalokho nami angina flow vela ngibaphika abantwana maka ukuthi anginayo ishoya ngithola amadeni ukhalela lo ukuthi abafana ngiyangithola ngenzeka uthola ukuthi bathatha amajini omkhulu wakho aba ifamily khabo mama akhe kenze angiboni manje social kithi ngala ngibone yakhe kuphela hayi akithi angiboni mfethu khulileka sizozama ukuthi njengeReggie Nation TV sikusize yabona asihlale ethembeni thina bonke abantu abazayo la ekhaya siyabasiza yabona so ngizocela ukuthi lapha ebhasini simfonele umama siza ukuthi ukuphi and then siye kuya azositshela kahle yabona alright ngalokho angina flow simlanda uthiyami siyozwa ngayo. Mpintshama njengoba ushilo ukuthi njengoba simfonelile enhleke uthe somthola kuphi uthiyami awuthe somthola khona nanga uye lo street ngala lola uye lo okay mfethu ngicela masifika lapho ungamsabi mfethu umtshela indaba njengoba injalo ayi makuthi unenkani nenkani asokhuluma khuleka uthiyami sister Z No. hello my sister Sandile makayini kodwa. My sister hello. Maka wawenza kanje. My sister unjani? Yo, Ayishem. My sister unjani? Sandile. No, Ayishem ayangisazi mina. Yini my sister? Ngiyenzeni? My sister. Ngiyenzeni? Alright my sister. Ufunani Sandile kodwa yini? Size ku. Yo, Alright mara. Ngiyaphila bhuti. Nami ngiyaphila my sister mina igama lami uReggie from Reggie Nation TV na. Ngibhalele la ubhuti ngabe mazi ubhuti. Yebo ngiyamazi. Sana kanjani wena nobhuti my sister? Siyathandana. Niyathandana? Smile my sister yini uyakuchama my brother? Eish. Umuntu wakho. Yebo. Ucabanga ukuthi siyadlala my sister? Cha. Okay my sister. Sizela ngoba ubhuti usibhalela ngithola. Khona into afuna ukukutshela yona, khona into engamphathi kahle la empilweni ngithola. So ngizomupha isikhathi athi kuyibhodla indaba yakhe uze ukuthi sizeleni ngithola. My brother ngicomtshela ukuthi sizemani. Hampithayi. Iyahleka my sister. Hayi amchaza le ndaba mina ngikhali ngezinto eziningi mfethu anakanye akutshela ngikhali ngezinto eziningi mara mina ngikhala ngabantwana abafani nami Abantwana bakho abafani nawe. Hayibo. Ayishema inyahlolelwa. Uthini? Uyahlolela my sister. Uthini?
Nina abantwana? Abafana nawe. Nina abantwana Ayisisi wena abangakanani? ngihloleli. Yebo sinabantwana. Bayingaki my sister? Abayi2. Ama-twin. Yes. Like okay my sister ngifuna ukunderstand ukuthi wena naye vele benjolo. Yeah. Njolo isikhathi. Hawu bathunke 1 year 6 months. 1 year 6 months. Okay, more 1 year 6 months azange uhlakanele umuntu omunga my sister. Inile yena fela. Yena fela? Yes. Mara my brother walla uribana abathwanile. And uribana futhi abathwani libona balithuka imathwini mara abathwani. Yiyo nakubabona abathana lena yiyo ayibuwa ngina kuyaqala luyutlo ala longa nantsathu lalibone ke khona bona nginokungabathani lena wangihlanyetsa wangihlanyetsa My brother uyamuza my sister uthi hayi mina lento leyiluka lento ama DNA test kuphela nje kusintini ngaqala ngumtshela na ukuthi amesha ama DNA test ubulise katabe my sister nama DNA test neximo na DNA ezothathiwa labantwana bakhe akangitshela hayi my sister ufuna ukwazi iva akakuthembi ufuna ukwazi iva ayikho nje abantwana bafana naye and futhi akakuthembi manje siyenzeni my sister asimuphi chance sishaye DNA test 1 year 6 months usitsho ukuthi pap and flex wena yasho ukuthi umkhodi nge-teaspoon mara okay fine my sister ngiunderstand ne ngiunderstand or wena uri no loyal kwena ujola lena fela mara why wena uhana retsa DNA test why wena my sister uhana retsa DNA test wathega my sister ke joke ntswene eish ke joke ntswere yetsa asijoke hle mara re serious wena busy makawenze lona lesinya relationship tsa batho ayo la disinya shame my brother ke yena mpilise la ke lona la fela lenyalo it's your guys nyena uadi camera tsona sister uribidise asirina uribidise my brothers khulumele yabona babizwe yimi labantu mfisi la mina ngifuna yabona manje mfethu ngifake intweni zakho ungibizile ngithi mina ngifuna ususe lakho kuphela njalo mina yeah my sister re kopa shapa DNA test my sister sharp re sharp ngikana sharp usure my sister okay before to shapa DNA test my sister ke kopa go butsisa la magcina ngicela ukubuza kokugcina usure bana ke ba my brother akisho ke ba hayi usure it is true God my sister true God ke ba sandile 100% sure ke na hleto na okay my sister naki kopa botsa before to tsa DNA test o tlo fila jwang let's ya retsa DNA test re ngwana bana asiba my brother ke ba mthomwe lo kanga le yena if no kanga o tlo fila jwang ha se klaba na plan o phika so di camera ke tla move on mhlomong o tla move on my sister sho vele or bana ke ba sandile ke ba sandile bana ba my brother awukampaci nje naka yi1 maybe uthola ama chats efonini or umthole bamtosile khoneni somewhere ngakampaci akusho ukuthi abantwana bakho Thiam there's no need ukuthi siyenze iDNA test lesibone ngayo straight iDNA test mara bheka Thiam ukhumbule ukuthi kungenzeka labantwana laba bathatha ama genes wakhabo mama ngithi or bathatha ama genes wakhabo babakho esayidini lakho yangitho or bathatha ama genes kabo mawole akithi abafana namuntu kisha kabo time nakhabo mawole abo kithi nje hayi Nix no one kubo yi2 nje no one ngithi akekho okay bafethu ngizozama ukuthi ngiyorganize ukuthi sishaye DNA test my sister ne ke tlo le botsa date and ke tlo le botsa re tlo yetsetsa ka DNA test ya teng nthola so nna ke tlo kopa gore wena my sister ha ke tlo ntsha date o be ready le bana le beng prepared re tsamaya re etsa DNA test ke all right come to my sister yeah ke sure okay before ke tlo tsamaya my sister ke batlo botsisa gore my brother njengoba a tshore bana siba high all along na ba support na ba support every month wabereka my brother wabereka yasebenza vele awuthiyama ngasipana njalo mara kubukeka ngathi nibancane bafethu or usheshe wathola uthega my sister no ongithi sibancane okay askisi le type itsele sibadala sibancane wabona sibancane sibadala unanga ke Thiam mina no hayi ngisiyengibe ngithi boma 22 nyana na 22 nibadala na 22 my sister unanga ke 21 una 21 nibadala maningaka nisicedile isikole Thiam asikhulile mfisi nikhulile asibadala okay bafethu ngizontshela idate Thiam njengoba ngibhalele uwe mina ngizotshela wena ukuthi basikayi date yanini and then sizoyithatha from lapha ngithola so my sister ke kopa gore if asa support my brother ne after DNA test if DNA test re ngwana bana ke ba high if asa support if stop support umputsa okay because nna ke dila le tsona taba tse if asa support or wena hana bona bana ke kenella mo nthola
nakithi kithusa umphakathi mo luringe bo papa ba batlo supporta or bo mama ba batli papa bonengwana ntsola alright kanti umtshware sharp my sister ne ya umpudise my brother rona lo mwetsetsa drama wa mhlukumeza umtshware sharp as long as asa supporta ba no rata my sister ntsola mara tse di partla di bulela after DNA test akere okay ke bo ke le bona kwa ha my sister kopa ke tlotsa mali ena my brother o tla o bona ha re fetsa ntsola my brother ngicela size ngayi esayidini sicedelele le ndaba asime ngayi atham hey atham imeli yakho iyahlanya ne hayi iyahlanya ine plug ne nasengijwayele ngala endlini ayikushayi mara atham hayi ayibekisana kanje ayenza kanje uyahlanya ayahlanya uyahlanya hleke abe ngathi uyahlanya usove nanomkhuluma nayo izinto esirious umtshela ukuthi awathatha kusiba uyahleka uhleka kanje ngoba yenza la Bekahleka? uyahleka okay atham ngizohlanganisa ukuthi sishayideni test ngithola i-date mayiphuma ngizokutshela ukuthi bathi size nini and soyenza kanjani hayi lo ngisizile njalo ngiyabonga ntwana ngicela umele lapha ebhasini mfethu ngikhulume nababukeli sibone ukuthi siceda kanjani ngithola hola Mzansi hayi bafethu hayi nizibonele bafethu ngifikile la emakasana my sister simtholile bafethu my sister uyasihleka masikhuluma naye bafethu cabanga ukuthi lento leyo umdlalo kodwa sizoyenza i-DNA test sibone ukuthi kahle kahle kuyenzakalani yabona ubani ubaba wengane wamampela mara my sister uthi beka loyal noma brother uthi beka loyal lesiyasoba ukuthi labantu laba akekho oshashayo omunye icondile le ndaba mara sizoyenza i-DNA just for in case ukuthi ubhutiza inhliziyo yakhe ikhululeke abe grand supporte ane spirit thana nonke lapha emakhaya thank you yabo